Monster gerabak datang guys. Ada sapi-sapi monster 3 ini yang besar ini. Yang pertama turun dulu. Ini perkiraan 600-an ini bobotnya ini. Agak kecil. Dan ini yang besar sekali. Lagi diturunkan dengan truk olengnya Grandong dengan budaya Indonesia. Yang belakang agak keras. Pas balik. Waduh, gila sekali guys. Satu gol. Tanduke ngeri. Banteng tenan nih. Giras sampai buset. Ngeri. Dari sini guys. Udah keluar duluan. Buset. Keras sekali sapinya. Hati-hati, Pak. Banteng tenan. Bobot pinten Pak tadi? Bobot pinten? 62. Sapine jan lincah tenan. Sapi banteng super mantap. Wah, lagi piye tuh? Kan pola ya. Ini lagi tawar-menawar. Ulah. Kita duit dah orang betul. Itu siji 500. Ora wani. Aku siji 500. Sapi. Dapat 30 wis. 30 kabeh wis mantap. Ini ada pun kali 49 ini. Orang belum lawan ujung. Ini kalau darane kula tuku murahan. 7.000. Sapine jan kirastan. Minta 31.500. Duh malik gua. Nego alok guys, masih nego panas. Rabuse. Sing matus gua kono. Ora.
Ora aku yo mail Pak jika sampe ora koyo nek wani yo monggo nek ora wani mbuh mengku. Ojo. Kose antara muda. Berarti piro iki 31 potong 100 nek nyang piro? 30 potong 100 oh wis sih. Ora 25 ora. Nek lumayan tujuane kok iki. Lumayan ora. Boten sing adoh ngawani opo. Mari kita coba jauh. Haji. Nek harus danu kok tanam. Ayo, ramene ora. Haji diputar bakal oleh, ora kontan risiko sapine Haji. Beneran. Ora angel. Ora angel. Niki salaman pisan. 31. Sapi lumayan. 31 ditepan pinjane Pak. Lho luwe. Ngeten. Salaman pisan. Ora salaman barang. Tumake badi. Ajale kasih. Tapi nek mang. Mang. 250 iku. Ora, pokoke. Saman dongake. Mari nurah ya. 250. Sisi ruwake. Wis aja ngene. Sampeyan kan nomor 30 dongake. Wis 31. Ayo potong 500 kan. Wis ngerti pel mau mbok jam ora. Ngene iki ora atrap-atrap. Dadi ngene sampeyan kalah hati tak bisa bocah. Mesti di sini enten semua. Ora ngono kok aja. Terus sangat angel. Ora angel, wis 50 mau wis mayar. Salaman dadi. Dongake. Ditulipan ae Pak. Pembagian iya metu. Seneng nek kasih koin ge. Metune. Bacani ra ketungan wong mayar. Lha iso jang ngeyel. No timbangane sing piye pas piye aja piye. Gimana? Ayo. Ayo ayo sing oke yo.